Ndabasuhuje muri aka kanya turi mu bihe bikomeye, mu bihe bitoroshye. Abanyarwanda twese muri rusange twatangiye ibihe bitoroshye byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30, ariko muri iyi minsi ijana ngarukamwaka bitoroshye. Turibuka Abanyarwanda bose barenga miliyoni bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Aya mezi arenga 3 y'umubabaro yageze no muri siporo, hishwa abakinnyi, abayobozi ndetse n'abafana b'amakipe atandukanye. Muri aka kanya tugiye kugaruka mu ikipe ya Rayon Sports, turebere hamwe abakinnyi n'abayobozi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mbere gato y'uko Jenoside yakorewe Abatutsi iba mu mwaka w'1994, ikipe ya Rayon Sports hari amateka yari yakoze. Ngiye kubanyurira mu mateka y'ikipe ya Rayon Sports mu mwaka w'1994 kugeza igihe Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga, ndetse hagatikiriramo abakinnyi benshi ndetse n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports. Mbere gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi itangira, ikipe ya Rayon Sports yari yaratwaye igikombe cy'amahoro mu 1993 isohokera u Rwanda mu cyo bitaga CAF Cup Winners Cup. Yarenze ijonjora rya mbere, mu ijonjora rya kabiri yisanga izakina n'ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani. Al Hilal yari ikipe ikomeye muri Afurika, ariko Rayon yarayisezereye mu ntangiriro z'umwaka w'1994 mbere y'ukwezi kumwe gusa ngo Jenoside yakorewe Abatutsi itangire. Gusa muri ihangana, murumva ko kubera ibihe turimo ntago biba byoroshye, ntago umuntu aba afite courage nk'izo yarasanganywe, kubera umubabaro n'agahinda biba byateye umutima kunanirwa cyane kubera ibiba byarabaye muri uwo mwaka. Ikipe ya Rayon Sports yakinnye umukino wa mbere iwukinira muri Sudani, itsindirwayo igitego 1-0. Al Hilal yabatsinze igitego 1-0. Mu kugaruka bari kuvayo, abakinnyi bose baje bahigiye kuzayikuriramo i Kigali mu mukino wo kwishyura. Umunsi w'umukino warageze, hari ku itariki 6 z'ukwa gatatu 1994. Umukino wabereye kuri Stade Amahoro. Stade yari yuzuye, ibara ari ubururu n'umweru. Ikipe ya Rayon Sports yatozwaga n'umutoza witwa Raoul Jean Pierre Shungu, ngira ngo muramuzi. Ijya mu kibuga n'ishyaka ryinshi hamwe n'umurindi w'abafana, maze ku munota wa 5 gusa Mateso Jean de Dieu wari wambaye nimero 8 atsinda igitego cya mbere cya Rayon Sports, agitsindishije n'umutwe ku mupira wari urenguwe neza n'uwo bitaga Aimé Dollar. Al Hilal yaje kwishyura icyo gitego, bajya kuruhuka ari igitego 1-1. Igice cya mbere cyarangiye ari igitego 1-1. Ubwo bishatse kuvuga ko Al Hilal yari yakomeje muri ako kanya kubera igitego yabatsindiye hanze. Mu rwambariro, umutoza Raoul Shungu yababwiye ko bagomba gusezerera ikipe ya Al Hilal uko byagenda kose. Yarababwiye ati buri wese agenda akina uko abyumva, ariko ikipe ya Al Hilal tugomba kuyisezerera tukayikuramo. Bagarutse mu kibuga bakinana ishyaka. Umukino urangira ari ibitego 4 ku gitego 1 cya Al Hilal. Ibitego 4 bya Rayon Sports ku gitego 1 cya Al Hilal. Ubwo Rayon Sports yasezereye Al Hilal ku giteranyo cy'ibitego 4-2. Ubwo ni ibitego 4 bayitsindiye i Kigali, mu gihe Al Hilal yari ifite 2, kimwe yatsindiye iwabo n'ikindi yatsindiye i Kigali. Muri iki gihe kandi ntabwo byari byoroshye mu gihugu, kuko haburaga ukwezi kumwe gusa ngo Jenoside yakorewe Abatutsi itangire gukorwa. Muri iki gihe kandi hari haratangiye intambara yo kubohora igihugu, ku buryo muri Kigali buri munsi havugaga amagrenade. Ariko uwo munsi Rayon Sports itsinda, nta grenade n'imwe yavuze muri Kigali. Ibintu byatangaje abantu benshi kuri uwo munsi. Uwo munsi Abanyarwanda ntibazawibagirwa, kuko bongeye kwegerana, baba abafana b'ikipe ya Rayon Sports, baba abafana b'ayandi makipe baregeranye, barahoberana, baraganira, ibyishimo biba byose, birengagiza mudu y'intambara babaga barimo kumva.
Ibi ngibi mbikesha mukuru wacu mu itangazamakuru ariwe Jean Lambert Gatare. Buriya ikintu cyose ukoze n'uba ufite umuntu ugikesha uba ugomba gutanga credit k'uwo muntu kuko niwe uba warabikomoyeho cyangwa se uba warabyumviseho. Jean Lambert Gatare rero mushimira, niwe nakuyeho aya makuru yose y'uburyo ikipe ya Rayon Sports yamaze gutsinda, mbese hakongera kugaragara ibyishimo mu gihugu, ayo magrenade ntiyongere kuvuga muri Kigali, umunsi ugasozwa neza. Rayon Sports yari imaze gusezerera Al Hilal yagombaga guhura n'iyo bitaga Kenya Breweries mu ijonjora rya gatatu, ariko ntibyakunze kuko jenoside yakorewe abatutsi yahise itangira mu kwezi kumwe gusa nyuma yo gutsinda uwo mukino, kuko ku itariki ya 4 Mata 1994 niwo munsi jenoside yabiri imaze igihe itegurwa yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Ibyishimo by'ikipe ya Rayon Sports n'abakunzi bayo byahise birangiriraho, kuko ubwo Kenya Breweries yahise yikomereza idakinnye kuko yateye maga ikipe ya Rayon Sports kuko itabonetse mu marushanwa kubera ayo marorerwa yaratangiye kuba mu gihugu. Muri abo bakinnyi rero n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports hari abamaze kumenyekana, ariko hari n'abandi bataramenyekana, gusa uko bakora urutonde bagenda babona n'abandi nabo bakabashyiraho, gusa bo ngiye kubagezaho ni abamaze kumenyekana kugera ubu ngubu tuvugana. Dore rero amazina y'abakinnyi bakiniraga ikipe ya Rayon Sports bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Abamaze kumenyekana ni abakinnyi 16. Harimo uwitwa Murekezi Raphael bajyaga bakunda kwitwa Fatikaramu, harimo Munyurangabo Ronje, harimo uwitwa Bosco, harimo uwitwa Kirangi, harimo uwitwa Misiri, harimo uwitwa Aba Hatangimana, harimo uwitwa Rutabingwa, harimo uwitwa Kalisa Inosa, hakaza Kayombya Charles, hakaza uwitwa Mazina, hakaza uwitwa George, hakaza uwitwa Nyirurugo Antoine, hakaza uwitwa Buregeye Anastase bakundaga kwita Masaka, hakaza uwitwa Kamari François, hakaza uwitwa Mugwaneza Wirasi ndetse na Gakwaya Theodate. Abo ni amazina 16 y'abakinnyi bahoze bakinira Rayon Sports bapfuye bazize jenoside yakorewe abatutsi yatangiye muri Mata 1994. Abayobozi rero abahoze ari abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, abamaze kumenyekana ni abantu 12. Harimo uwitwa Mujejende Benoit, hakaza uwitwa Rutagambwa Janvier, hakaza uwitwa Kayombya Celesi, hakaza uwitwa Niyongira Justin bakundaga kwita Viateur, hakaza uwitwa Muramutsa Marcel, hakaza uwitwa Gatera Carpofor, hakaza uwitwa Ngizwenayo Anatole, hakaza Gatari Vianney, hakaza Ntaganira Jean Pierre, hakaza Rurinda Ignace, hakaza Mutaganda Fidel ndetse na Gasana Oscar. Ayo ni amazina y'abantu 12 bamaze kumenyekana bagiye bayobora, bari mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports, bakaba barapfuye bazira jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ikipe ya Rayon Sports urebye kuri urutonde rw'abantu bamaze kumenyekana, twavuga yuko bamaze kumenyekana bapfuye bazize jenoside yakorewe abatutsi ari abantu 28, akaba ari bo bamaze kumenyekana. Gusa tubibutsa yuko hari n'abandi bataramenyekana baba bakiri gushakishwa, uko urutonde rugenda haboneka abandi bagenda babongera kuri uru rutonde tubabwiye. Bishoboka ko no mu mwaka utaha hashobora kuzaba haramenyekanye n'ayandi mazina. Natwe rero nka Spotline TV muri ibi bihe bitoroshye byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, kwibuka ku nshuro ya 30 twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, turihanganisha abanyarwanda bose muri rusange, ndetse turihanganisha abanyarwanda bose muri rusange, ariko cyane cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, tugira tuti ni mwihangane mukomere
jenoside ntizongere ukundi kandi imbere ni heza, twibuke twiyubaka.